Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye, tubahe ikaze ku mwanya makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Yugiye kubagezaho ni Mukazarukundo Clarisse. Uyu munsi twagize ikirere cyaranzwe n'ibicu byari biringaniye, ariko mu bice byo mu majyaruguru y'Iburasirazuba habonetse imvura nkeya nk'uko ino shusho yafashwe ku gicamunsi irimo ibyerekana. Reka dukomeze tubagezaho iteganyagihe ry'umunsi w'ejo duhereye mu masaha mu gitondo. Muri rusange ku munsi w'ejo nta mvura iteganyijwe. Reka tubirebe mu magambo arambuye. Ku munsi w'ejo mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 14 ndetse na °C 17. Naho mu burengerazuba hateganyijwe umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 12 ndetse na °C 18. Nyabihu akaba ari izaba ikonje izapimirwamo °C 12. Reka dukomeze tureba ibizaranga amajyaruguru. Biteganyijwe yuko mu majyaruguru naho hazarangwa n'ibihe by'umucyo ku masaha mu gitondo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 12 ndetse na °C 16. Reka dukomeze tureba ibizaranga iburasirazuba bw'igihugu cyacu. Biteganyijwe yuko mu burasirazuba naho nta mvura ihateganyijwe, ahenshi hakazapimirwa °C 17 ndetse na °C 18, uretse Rwamagana izapimirwamo °C 16. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 18 ndetse n'ibicu bitazatanga imvura. Naho ku gicamunsi biteganyijwe yuko mu ntara y'Amajyepfo nta mvura ihateganyijwe, ariko igipimo cyaho cy'ubushyuhe kikaza cyari hagati ya °C 23 ndetse na °C 28. Mu burengerazuba naho nta mvura ihateganyijwe, ndetse igipimo cy'ubushyuhe cyaho kiri hagati ya °C 23 na °C 28. Mu majyaruguru hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 20 na °C 26. Dukomeza tureba ibizaranga mu burasirazuba. Biteganyijwe yuko Nyagatare ndetse na Gatsibo ariho hazapimirwa °C 29. Utwo nitwo turere tuzaba dushyushye kurusha utundi turere mu gihugu hose. Naho i Kigali hateganyijwe °C 28 ndetse n'ibihe by'umucyo ku masaha yo ku gicamunsi. Reka dukomeze tubagezaho iteganyagihe ry'iminsi 5 uhereye ku munsi w'ejo tariki 13 kugera ku itariki 17 z'uku kwezi. Biteganyijwe yuko rero muri iyo minsi, uretse ku munsi w'itariki ya 13 wo n'umunsi w'ejo, iyindi minsi hateganyijwe yuko hazagenda haboneka ibihe by'imvura ahenshi mu gihugu. Ibi bikaba biri guterwa n'uko isangano ry'imiyaga riri guturuka mu nyanja y'Ubuhinde ndetse n'ikiyaga cya Victoria riri kugenda ryegereza aho igihugu cyacu giherereye. Ku munsi w'ejo rero izuba rizarasa saa 11:40 za mu gitondo, rirenga saa 11:56 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugire umugoroba mwiza.